Okurambura enkuuto oku ni kwijaho bwanyuma y'abebembezi okuguma nibeterera enduru aha nkuuto eyabwizibwera okuzanya kambu kuzansiika rutyo rukagumizamu rukazanya kabirizi ahamwe na kabohe okuzanya kambu orwaraganisibwe ombwire obwira eky'abantu abo bagizire ngo bwahati baruhire ebishuba abo kugira ngo nagumane baraganisibwa ngo nibwija kukorwa bitu habura ekyakorwa situation yo nimbe munonga oruguto ndwe twine rumwe rwonka kandi rushemereye kwandi turetere ntasya konka ruraganisiwe bwire bwinshi na n'abantu bashiraha kugira kwamasikongushana atari yo ruguto abantu batandikire kuruha ako abantu kwasa kubatuza habigambo no babiherize no babiheki chaka no babiheki chaka no babihakiri nane shuba mberga ho bwayo ekiri kushwazana okurugirira aharide wateire chairman w'entebe ya katano wa district ya Buhweju no kugira ngo amateka nigaragira ngo buri district ine kugira urukuto rwa chorus nkonke emyaka 15 ey'Ubuhweju yahisia tibakarebaga ekintu kya chorus haturiyo ntuzo mwaka gwi 15 orashira ngo tazokira mutazi 10 ejo nacyo tukachumanya ngo sente zikabanchi so I think aba tutekonga Museveni to twirentumuterra percent chenda harigana all the elections twashemere kubana abana to rewarding abana bitu bakarwandi yange ahabwo kuba omwanya gw'enshozi ekini kiteganisa munonga district egi ebintu bibura akatare otireho n'ebyentambura okuburabura ekintu ekiretira amagara ga bingi na munonga bakazi benda ahabaruire okuza aharutezyo uruguto rusiteganise munonga ahabwo kuba ebintu noshanga ebitoke bigure sentenje ahabwo uruguto kuba rutarunje noshanga Buhweju motoka nizigenda kasheshe mbarara ninga kabwohe zigarako mwabazo wanda kwija Buhweju mu ihangwe tukushangaho taxi ninga tukushangaho bus tukushangaho ntambara ahabwenje ahabwo kuba uruguto nurubi nabwo cyo motoka zikora umurundo gumwe nushanga mu weekend tariho taxi abakachiko bashekeriro butikiririzingana oburi aharukutoru bitu baraganise ngo nibija kuchikoraho rere nkuteji ebase kukora nandezo munana tukugende yeje kuza gukora ngakomite uzabwo kushaka we shall discuss with the speaker, we shall discuss with the rector of Taewa, we shall discuss with us, we shall put the voice for We have a section of this road where the design and the feasibility study are ready and the contract was signed. Now, two issues: making an addendum to the contract before it takes shape. That is now adding on a section where the feasibility studies nobuho rukutoru rutakakozurwe zo districts zimwe ahamwe n'ezindi eziriho mu mbera mbi munonga aho biraro ahijire okureba ngo nka district eri kubi bagihereza sente ezirengire ahaziri kwiwa districts ezindi turiho tibire kibakozero Ministry of Works egugero so turiho stero maranga kandi to gonka ataho misho hariyo tindo orwa kayanja hariyo misho hariyo ruguto orwanyakishana on the same road orwa central government orwa unit so nje tugamba ngo Buhweju nje tenga affirmative action ninga okurebwa nkaba